I evo na kraju samo da pročitam ono što smo mislili na početku, ali nije ni sad loše. To je uvod samo iz ovog poglavlja o pokajanju iz knjige Tajna spasenja arhimandrita Rafaila Karelina. Kaže ovako: nalazimo se u stanju neke neminovne propasti. Svijet kao da se približava katastrofi koju je nemoguće spriječiti. Ljudima je oduzeta nada kao glavni životni stimulans. Čini se kao da se na zemlju spušta i obavija je crni pogrebni pokrov. Nisu to ni politički potresi, ni neočekivane životne poteškoće, nego osjećaj metafizičke tragedije u koju će biti uključena cijela zemlja. Postoji li izlaz iz tog stanja? Postoji li mogućnost duhovne reanimacije? Ako se ne može načiniti zaokret, može li se makar donekle zaustaviti taj proces eskalacije zla? Predlagali su nam i predlažu razne vrste utjehe. To u stvari bolesnika ubjeđuju da je zdrav i često nude bajkovite utopijske slike o zemlji u kojoj teku med i mlijeko. Ali to nam ne pomaže baš mnogo. Nakon dopinga čovjek ima još manje snage, a poslije iluzija izazvanih gordošću, razočarenje je još veće. U čemu je izlaz i da li on uopšte postoji? Odgovor možemo pronaći samo u jednom jedinom čistom izvoru, to jest u Svetom pismu koje ne laže, u kojem nema zabluda i koje ne uvodi ljude u zablude. U teškim istorijskim periodima proroci su pozivali narod na sveopšte pokajanje. Dalje nastavlja, ali za ovu priliku da uzmemo ovoliko i da u toj mogućnosti koju nam Gospod daje da prepoznamo veliku našu nadu i da imamo veliku utjehu. A od nas itekako zavisi kad će taj proces početi i da li će nam se te dveri otvoriti, a otvorit će se svakom onom koji iskreno kuca, svakako kucajući u dveri, liturgijske dveri crkve, i sigurno je da će ih Car Nebeski otvoriti i uvesti nas u carstvo mira i svjetlosti. Pa da Gospod, da evo i sa ovom nedeljom, prvom pripremnom, da uvatimo ritam, da uđemo u korak sa crkvom, sa svima svetima u ritmu Duha Svetoga
I sigurno je, braći i sestre, tu gotovo, znate, da ne postoji sumnja, samo da ne izdamo, samo da se ne opustimo, da nas nemar ili gordost ne prožmu, nego da onako smireno zajedno sa svima pratimo tu stazu, da uđemo na ta vrata i to je zagarantovano spasenje koje garantuje niko drugi do sami Spasitelj, Gospod naš Isus Hristos, kome sa Otcem i Duhom neka je i hvala i slava. Amin.